I veliki pozdrav svima dragi moji YouTube-ovci. Ovo je momak sa uvoda. Da, to sam ja. Vraćam se na velika vrata akvaristike, ali ovaj put bit će malo žešće. Biće bolje priče. Biće dosta detaljnijih objašnjenja, s obzirom da ste me pratili svih ovih godina. Ovaj klip sada što ste vidjeli je klip star 3 godine. Znači ovdje sam zamislio da napravim jedan sto i da tu stavim recimo računar, ovdje 32 inča monitor, dakle, a da bih to sve postigao, znači šta je potrebno? Potrebno je da prodam, dakle, ovaj akvarijum svoj, teška srca, znači 320 litara, gdje sam teška srca rastao se od moga akvarijuma. A sada ćete da vidite kako izgleda danas ta prostorija. Danas, nakon 3 godine od toga kada je nestao akvarijum odavde, kao što vidite, ovo je malo sad razbacano ove stvari. To, malo mi je teško iskreno snimati ovaj klip, ali kao što vidite, ovdje je sve nestalo, niti ima toga računara od 32 inča, sve se bukvalno promijenilo u mome stanu. Ovdje, vjerovatno ste obratili pažnju ovdje, ne želim da vam pokazujem još uvijek ništa, samo ću da vam pokažem stalažu koja je 1,81 m, znači, evo vidite, ovdje dole su ojačane nogice, a ovdje kao što vidite, znači imaju ogromna pojačanja i ovdje imamo debljinu, kao što vidite, ovdje se nalaze 2 komada od kuhinskih elemenata, kao i stiropor od 2 cm. Tako da neću vam puno davati, to je filter materijal, ali sudeći po ovome što vidite sad, znači evo kao što možete da vidite, sprema se nešto baš žestoko. Zašto se projekat zove šank? Zato što će akvarijum biti obložen sa rigipsom koji će praviti, dakle, efekat da je u šanku, bukvalno kao da je, to sam nazvao živi šank. Biće, znači, neću ništa da vam sada pokazujem, kao što vidite, ostaćete uskraćeni u ovom klipu vezano za to. Želim samo da vam najavim s ovim klipom veliki dolazak mnogo klipova vezanih za akvaristiku. Bili vi početnik, bili neki veteran, bili aquascaper i slično. Pokazat ću vam jednostavno jedno remek djelo, ali zato mi treba malo vremena dok to sve dođe na svoje. Tako da zapratite moju grupu dole koja će biti vezano za akvaristiku. Tu pravimo najjaču zajednicu u Bosni i Hercegovini, najboljih akvarističara, gdje ćemo zajedno da dijelimo naše iskustva, da poklanjamo jedni drugima ribice, opremu i tako dalje, da skačemo u pomoć gdje kome treba. Neću sad da nabrajam mnoge grupe na Facebooku koje ne odobravaju mnoge neke stvari koje su onako banalne, a opet nekome mnogo znači. Tako da zapratite mene na mojim profilima, a mi se vidimo u narednim klipovima. Ako do sad niste me zapratili, zapratite me, jer čitav moj kanal bukvalno se svodi na akvaristiku. A od sada će, znači od ovoga klipa pa nadalje, krenut ćemo jako snimati akvaristiku. Volim vas vaš Vučko, zapratite me i vidimo se u idućem klipu.